lolon da Yichb'anelal Yichb'anelal coniptic tas achana que el tas ascotna coche ta peca tasho chi como toda tasu tachos que knipchi tomala kamichi mala las blusas como ocha he uchang es que knipchi sia lo cheta mero peca tashi comam kicham mala pastil chahuni apa vaya no sé ta to elang chambel spok aknip chinek ta hunk ingat 15 días sia que ish isan ha pedazo hono chabliña mo cheliña tek dai chiyo sian ha che biste kinga tamai hun yo aso tamai hun aso dai hunga ai hun so ak ma chen is pa che chok chong abilio ak is yo tas patikyo como que limpio sia no tochen biste kinga super con mala cluse biste yo mala suéter bichu chahun sia che yo acho pas tikne kunta su mastakia pues la que como to aisho no suéter aisho blusa yik chok chong abil la shu chiska gochi y chasiguich pane la shu stibul viajoch por ejemplo stibul tikne un círculo tik a un tiktok allí comam kicham chipekatas tos chahulal kochonga juntik ta ayo chun ada peka ta chima ayo kos la juntik ang juntong tong ischa patayos koltik juntik forma el juntik atunga kolo tik kolo itasio ay bat juntong tik tayas chakil tik tobas chakil tik tobat ay tatoteni bak porque tikne khap shong khap tik aso pas peka ta chiteni bak yo jung pitan hus color tik ay bati hus ip ultik ay bati tas yu chi asial el cocha chi que tomas man como no las cocha no ahba icha sigich panel aso pas ay curso makan kapak aktoho la icha ko blusa scooter atonga klak anichi icha chistola tasu masakia gos basaka pasos la kaktikne porque atikne tek esto holga tas oye eso que mil que sal ay hun akni icha tik skago chi masakas la ay pishni batri como estumin mero valvaya hi ay chitaga noskapa aunque tik masaka gos la kakio to me ata con soyo aha skago tik barato to la icha hasta ojos un blusa ni cagochun porque toni van toholka chang toholka pa yo más las toholka con mucho más sacas la capa y chachigich panel cactiti ashut ay hun cultura ta nek ay hun ingal hun yo balita ka bajo sigla hun que skop es unin ochanel koyol kochonga shan matinti es que abal kaksia gusisho mas to balteba sin tahi y mas to balbat sin gakta gichan la hun chonga manglaha no kapa ita chiel goska con tiki o mismos con iskakta ay kochonga tik mal hun chonga bil paskot kapa ya un cosig un color tik por ejemplo tiknek esbi ay se bistagan usar juntong y langinak ay se bistagan más juntong morado manchok para las chak tuntik casi yikto komam kichamchi asho tiknekun esbi ay juntong ichi okshola ay mato ang shumakso icha patay icha tigich pa la konipi hum makan gatnip vakeken o se queden allí chan o se queden las patik va que en estrella chida da que en estrella tika tung entik skill asachang dai tak bali copas que chatikam chahu lal dik komam kicham da peka tachi como to en canal pise por ejemplo next oche bish con un chichim ya bishal to en canal pis chahiuchi ak en más importante ayustai sibulo kapakni tasu va que kena uchi porque to hun ken ay pishanil y hun ken as chonhab tak tatoyen ken ocho que mala hun ken as chonhab chi yo ol kan hun chi uchi kabal va que silel gosba tata akni ban ni skag uchi tato te helan ko is bi nek ay hun ismen helas is bi
6 meses. Tato más valuji las cujun, chonhab il kayet kapa. Tato te ang kaks koboyo, nang alap ilashu tato ang pan kutikate helan ko wan kapa helan ko isang chonhab. Tos kam ahyap tayong gisi bachi to miston to tayo sak mato ano mucho. Aton hun shumakiltik. Por ejemplo, no ponsontik. Esas son siachil yoji panginatik por cada pecatachi. Te sobre no ponsontik. Pero ayo tiknek más no. Por ejemplo, no quetzaltik, mam spino nakoti. Ay no pecatash alum vital koboviti. Y ayo ang shumaktik más aniltas ay taktete ay tik se representar yiko o sea shumakil ko chonhab chahtil kilhit apekatachi pero ayo tiknek mangsu ichok chila. Por ejemplo no mam ko tik mangsala no tiknek ayo paste te shumaktik to siachilal ko chonhab se representar no much no no miston a ver tasak ayo tahuntik yiko naturaleza más ani no konochi. O sea, si gustar es mola no chita un yol cochón apti uchi ichachi Yichb'anelal un shilte aton shilte escochi chuta ta último tajem. Por ejemplo achak chatik se representar cochikil chikil no cochikil un anima unti asho hun canto kinaktik. Estás especial el coche chaco banchil. Chas banchil el anima. Ayo hun celeste tik. Ayilhi taspi yilhi apa que is pichule ish. Ay más sacan chunzong tik más que bata yilchahi. Ayo ang tikuna se representa tik al kinan. Por ejemplo, tikan emne. Ya so hun yaash tik. Por ejemplo, tiknek yash inalil ayong ay shimabal ayang itak hun si representar hun yaash tik. Aso pasung an tokinak tikun se representar ahay dingin mam papialan pekata stop se representar basem hun au ayib ang shimabal an tokinak yo hasta todo ni cheque ay hun tsao chit askal shimab cha juntik mang tesha hanab elok la juhe komam kitan si pekataso porque to chukla se representa tsao chik anto kinakyo slah belan tu slah bel shimaba mala siashi lal siaga icha Yichb'anelal aso pas hun azul tikun se representar sacha abal las kilan dai ku alil medobal kachan hun buenas bal azul kilan sacha. Aso pas hun meru ya pas kilantik atun ichik tikne se presenta silang ita silang tu silang go yash inali ichachi sola le kon ebul tato ang kak os choko hil ichach eta kablusa tik eta tulan ko ja. Pero como todos naan se él te para que va sin tajil que junchi yo pocha o speche del chi o sea yishta ilcho se puede joder para que va sin tajil ay bishkop estaknek ay skop esa se isyo oan vas chumele bishi chaval ay gana yo para que todos chumhuno pinkelen ay ichachi yo pise no yikilan este bish como todos si hago skakdundi peche bis cheni bish yo te quitos porque yutan a que viste a que bicho poyach ane vista tos como hashe biche incha has use bish yo a su gila de que bicho un sote alcakio mejora su manta chismane bish yo spo an plus he bish pero tan hachas color akni chimas que es vila y te asnan na que el te bish para que sepso ta cheni bish uchina bel plus an la china gula to tabat kot kak manta chiyo Javi capa por yar del bachico que ven mal macho en gactati a tota mal pas en carro ayo que ven pati o si cual sea que ven pasta
ay tix coche vinchina kulchi o se cual che bis melta shit as vakil cual pase bi atu ta bachi manta si paspo bichuchi top oskio toba da yo sakantela nap tas khabik aknip ak manta chiyo tab ek cheta yechel akte bishos komuntit isana bishu chisi askola ak manta che bish oko mala manta la si komuna ko ak manta